Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita salat subuh, sunnah hukumnya membaca doa qunut. Masalahnya, bagaimana kalau kita tidak hafal doa qunut yang panjang, yakni yang Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya. Saat kita belum hafal doa qunut yang panjang, yakni yang Allahumma hdini fi man hadait, kita boleh membaca doa qunut yang pendek. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in menyebutkan, kalimat doa qunut tidak tertentu pada redaksi khusus, sehingga tetap mencukupi atas bacaan qunut dengan membaca ayat yang mengandung doa. Ketika doa tersebut diniatkan untuk qunut, seperti doa pada akhir surah Al-Baqarah. Begitu juga bacaan qunut dianggap cukup dengan membaca doa-doa lain, meskipun tidak bersumber dari Rasulullah. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh menyebutkan dan juga sah menjadi doa qunut doa-doa yang mengandung makna permohonan dan pujian, seperti Allahumma ighfirli ya Ghafur. Tetapi yang utama tetaplah doa dari baginda Nabi. Dengan demikian, saat kita belum hafal doa qunut yang panjang, kita boleh menggantinya dengan doa qunut yang pendek. Misalnya dengan Allahumma ighfirli ya Ghafur. Jadi prakteknya, saat kita sholat subuh, di rakaat kedua sebelum sujud, kita baca doa qunut yang redaksinya pendek sebagai berikut: Allahumma ighfirli ya Ghafur, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Meskipun boleh membaca doa qunut yang pendek, namun yang utama tetap doa qunut yang panjang, sehingga dianjurkan segera menghafalkan dengan sempurna doa qunut yang panjang, yaitu yang Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya. Karena doa inilah doa qunut yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barikni fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barikni fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait
وأستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، وأستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، وأستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، وأستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، وأستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.